جه ناواندا نوچه نوریت نیوز یور باش تماشاوان هجا و دست بیک بولتن امدا سرنوچه به بونایا جشن روزنامه‌گری کردی اوریت نیوز را گیهاندنا کردی لسوریه دشوبینه جمیل بایق دیگه قامش لو برزانی دبیجه ریکفتنا دهوکه فرسنده داویه جه تفگره کردی لروجاوا بو لکرکوک و گویر پفچون و هزن پیشمرگه بر به پیش بدچن و لشامل تاخ حرستا اسد کمکوژیه کنو پیکتینه هین چاودیر و دیرکوان کرد بیژن که صدام قلسبون زمان کردی در روزنامه‌گری کردی دا ستمکاری هر چهار رژیمین که کردستان جخارا کربون پار و بلکه اویک صدام که گیرینگ به صدامان که روزنامه که کردی به نام کردستان آمازن آنجی هلواستا هر چهار پارچه کردستان دیار دکه ندها درخستن در راپورا بید آگاهی بیتر لسر روش زمان کردی در روزنامه‌گری کردی دا ام تماشا بکن. روزنامه‌گری کردی هشت گوهیوین گله کرد جارگدن وجین و باندورا باش لسر بلاوونا چاندا کردی لی جهانی هاته کرن و گله که جکار نویسکارن گو بزمان کردی دنویساندن بو زمان انگلیزی و فرانسی هر وها آلمانی جی هاتنا وارگراندن ده همان دما گو روزنامه‌گری کردی جارگدن چالاک دبو روزنامه کردستان بزمان کردی هاتبو لدارخستن و وی کی خوردنوک دا چالاک کرنا روشا کردی به تباهی بلکه هن روشنبیر روزنامه‌وان وی کی باش دبینن گو ناوی کردستان بزمان عربی ده هات نویساندن و گلی عرب کرد و کردستان ناس کرن لی مخابن باندور اویا نیگاتیو ابا گو اوکا هولدانه کی بو گو زمان کردی جارگدن وندا ببا ده سال 1931 دا میر جلاد بدرخان کووارا هوار درخست و 15 گلان 1932 دا هجمارا یکمین هاتا چاپ کرن و پشتی سال و نیوه که هاتا راوستاندن لگور نویسکارین کرد گو کووارا هوار به هر دو تیپین کردی و لاتینی ده هاتا شوپاندن واسطه زمان و چاندا کردی بخوره بلند را دکر و پشتی دمک کرد او تنی به تیپین کردی ده هاتا شوپاندن مالباتا بدرخانیان ده خدمت روزنامه‌گری کردی ده هر وهاج بو زمان کردی جی گلک خدمتکار بون لی مخابند دم سالا بیستان دا و دمک ده گزمان کردی لحریم کردستان عراقی و کردستان ترکی نقدخیا نویسکارین کرد بهتر زمان عربی یان ترکی دکار نویساندن ده بکارتینن بلکی رولا سیاسی لسروی که گران و دجواره لی دما گو انبری خوددن کردستان سوری و پشتی درباس بنا 4 سالان سر شورش سوری ام بینن گو درفتا گو نویسکارین کرد زمان دایی که بنویسنن هیا و تشتک پیشی وان ناسکنه گو او روزنامه‌گری کردی به زمان کردی زنگین بکن لپرانی وان تا روزا ایرو به زمان عربی دنویسینن و باله نادن گرانیا پاراستنا زمان خوی کردی حتی پارتی کردی جل کردستان سوریه داخیانی خو به زمان عربی دردخن و صدما وی که زلالا گو کسین گوی داخیانی بخوینن به زمان کردی نزانن افجید هندری پارتی کردی ده پرسگریگا کمزنا هر روز هن مال پرین گروش سیاسی جواکی و چاندی یا کردی لکردستان سوریه دشوبینن زمان عربی بکارتینن و صدما وی که اوا گهن قلسبون زمان کردی یک کارماندن وان مال پرانده هیا و دوی زمان خوی کردی باشتر بکن دا گوتشتکی کردی زلال و پاقش پیشکشی جواکا کردی بکن اگر عمل چارەسەریya پرسگرێکا قەلسەبوونا زمانی کوردی درۆژنامەگاریya کوردی دا بگرن دوی چارەسەریya وی که ده هندری پارتیین کوردی دا وەرێ دەست پێکردن جبر گۆپرانیya هەم وڵاتیین کورد ئەندامên پارتیانە و اگر او نه اندام بن کسک جمالبات اوان ده پارتیه که ده کار دکه و دما گو پارتیین کردی داخیانین خوب زمان کردی درخینن او کسین وی مجبور بن گو فیری زمان کردی ببن هر وها امو که روشنبیر لسر بلاف کرنا زمان کردی ده آلاوین را گهاندنین ده وکا کووار روزنامه و مالپرین انترنیده به زمان کردی کار بکن و اگر در فتل باکی هبه دوی او با ارکی خواه جبر خرابه دا گو زمان کردی و روزنامه‌گاری کردی چالاکتر ببه و دمکوی وری گل کرد ای برا گهاندنی خو پیشکشی جیهانه بکه ساندیکای روزنامه‌وان کردستان این سوری ایرو چل روژیا نقیب ساندیکای جوان میرانی لباجار هولی رلدال خست وی ساندیکای راگیهاند کو نمر میرانی ده دمک دا کوشکر کو پیوستی ساندیکای بکاری وی هبو جبو پیشخستنا ساندیکای و بریوانینا ببر مافین روزنامه‌وانان دا ده همان مراسم دا وی خلاط روزنامه‌گری پیشکشن ای روزنامه‌وان آمدیکار دلبخین داره ببه او خلاط بناو خلاط جوان میرانی یا روزنامه‌گری کردیه
یەکێتیە ڕاگەیاندنا دموکراتا ڕۆژاوای ئەن ڕۆژنامەگەریە کوردستانی لە تەواهیە چاپەمەنیە کورد پیرۆز کرد و دیار کرد کۆ چاپەمەنیە کورد تەوی هەموو زەحمەت و ئیشکەنجە قەت پاشتا گاوان ناوێتیە تمی بە تەکۆشین و سەکناندنا خوا یا بە بریار بلندکردنا دەنگێ گەل کریە درشما خوا یەکەتیە ڕاگەیاندنا دموکراتیک چاپەمەنیە کوردیژی وەک تەکۆشینە سیاسی یا کورد di قۆناغێکە زەحمەتە دەربەس بوویە تەوی هەموو زەخت سەنسۆر گرتن ئشکەنجە قد پاش و گاوان ناوتیه تاوی که به تکوشین و سکناخوا یا به بریار بلند کرنا دنگ گل کریه درشماخوا. به هلکفتا 117 سالوگرا در چون یکم روزنامه کردی 17 سالوگرا دامزراندن سندیکای روزنامه‌وان کردستان و روزنامه‌گری کردی سروک هرم کردستان مسعود برزانی پیروزباهی خوا سندیکای روزنامه‌وان کردستان و همو مدیکارن روزنامه‌وان کردستان کرد. هر وها و د بردوامی آخفتنا خود برزانی دا دیار کردن کو از به سالگره دا دخوازم جهمو آلیان دکم کو پشتگیری لیکولینکه به هشیار و به باندور روزنامانی بن و اف به هیویمه کو روزنامه‌وان کردستان دوری دستاوردان سیاسی بون و به آوایی که آزاد و سربخوا خدمت دوز روا یا گل خوا بکن. یک جو پرسگریکن راگیهاندنا کردی او نبونا زمانکی استاندارد نافبرا سازین راگیهاندنا کردی دا و او یک دهیلک و نامه راگیهاندن نگهیجه بینر تماشاوان و گهدار. درباری اوه مجار نوشگیهان مجان و شاکر او راپور جمعه آمده کریه ام به تماشا کرد. تەوی دەرفەتە ئازادیێ ئاکۆ پەیدا بوویە ژراگەهاندنا کوردی ڕێژبەریا 4 ساڵان بە لێهین جارنان پرسگرێکێن بنگیهی تێنە بەرچاو دوارێ پراکتیکێدا و هەلبەت نەبوونا فەرهەنگێک ڕاگەهاندنی ji بۆ هەموو ئالاوێن ڕاگەهاندنا کوردی بکاربینن دهێلایەک و هەر ئالیەک فەرهەنگێک تایبەت بکاربینە وسا ji dêl va ku zimanê ragihandinê bibe yek ber bê parçebûnê ve diçe. ê bîner hebe ê xwendevan hebe ek bi ragihandinê jî hinek interesî wî û ihtimamatî wî hebin wenda dibe. Dibe çareseriya wê dibe hinekî pispor berî her çî di ragihandinê de û hinekî pispor zimanê Kurdî de bi hev re rûnin û bigihên ser tiştekî ser yek nerînê bikêmanî heger siyasî negihên hev ek di mijara ragihandinê de kar dikin ew bikin û muhawele bikin ew bigên hevdû û çareserîkê ji wêr bivînin. û ji ber ku ev pirsgirêk girêdayî ye pirsgirêka zimanê Kurdî û nebûna navendeka zimanê Kurdî da ku ferhengekê bipejirîne li ser asta Kurdan bigiştî tanha ev pirsgirêka ragihandinî hatiye piştgohkirin. او خلافات جواکی و ای سیاسی ایک ناف کرداد دهیلت زمان جدر کرد یعنی رو میبینیم برای وافرنگه قدر کرد مصطلح قدر کرد ای صحافی و قنوات کردی مؤسسات کردی گیش التزامی بکن از شخصیه اشتر بيجي از دوی باوری دمنا و حرك دي سبقر زمان اخوه انه زمان افرازات زمان تشيبون افرازات سياسي لیدوان دمê dawî de êdî daxwazên cuda cuda çiş kesên godwarê ragihandinê de kar dikin û çi jî kesên zimanzan da ku çareyekê bibînin ji vê pirsgirêka ku bandoreka xwe heye li ser gihîştina nameya ragihandinê. Em gotinên ragihandinê balkêş em dibihîzin gelek gotinên ku em dibihîzin ji radyo ya ji televîzyonên Kurdî dibe yani ez bixwe belkî ez qebûl nakim ku ew gotin rast ciyê xwe de ciyê xwe digire gerek komîtek bê ava kirin welo di Kurdê di nav Kurdê Rojava tenê de bê ava kirin ji 4-5 xortên zimanzan li hev rûnên ev peyvên gotinên ragihandinê li ser bittifaqin gotinên rast û durist deynin. Helbet hebûna navendeka ziman li ser asta Kurdan bigiştî wê bibe sedem da ku zimanê ragihandina Kurdan jî bibe yek lê nebûna vê navendê ji ber sedemên siyasî nayê wateya ku divê ev pirsgirêka ragihandinî bimîne bêçare. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo. بله تماشاوان هجان هاجی انباری خوابدن هولیره و جوه داری میوانی که می خواشک و ملت گله کی جوی حزده که دل بخوین داره ایوار باش. كاك دلبوخين خويا تلفونا معنا آماده
بله اما بولتن خبر دوام بکن به بونای سالوگر سردو حفدمین یا جشن روزنامه‌گری کردی نوچگیهان ملحسه که همان جزیری نیرینا کولان کردستان درباره نرخاندن راگیهاندن کردی افرا پرسین جمر آماده کردی ام تماشا نخواز انه حر قنوات وكن تابع بن انه مبالغه تخن الاعلام يقول شيء به بلا وقو حدث شيء به بنقلين خلقيت تبدا جبر قوملتي ما قال لك شيل اوروبا بن شيل كردستان بيقو كوش بربونه بندي اعلامي كردين بشكل بكي بيومي بكي بشكل بساعتها بيجي عم تخواز وقو شيء به وبنقلين بري قنوات مي اعلامي كردي براستي قال كي هندك بون وتكار بركي بتنبون جي انا تف بربونا وان ل او حقيقتها تشيد به يعني ناقين الملت ام خوازن يعني بقين الملت تشتي تشيد بالسر عرضي بقين الملت روزنامه گریا آمینه و آکفن به تایبت دما هواری ده دما روزنامه کردستان ده دما روناهی ده ام دبینن نها برهم پرن و کیمانی قصبون دجوره عنده دوی دمه د براستی وقت دوی شوپینه تدوینه راست برهم کم بون لی خردبونه پر دجوره عنده هبون دناری نامد راگهاندن و روزنامه کردی گاوا که گله کی مزن آویتی پشی دسپیکا شورش سوری لی دیسا از دبیجیم گو راگهاندن و روزنامه کردی بهتر دبن برجواندین پارتیتی دیه هیویا ما او گوته که برجواندین گل اونه یک علی به افراگهاندن تشتی اجت خستن راگهاندن ما کو گوتنا راست و درست بگو هیزه ملت ما وجمال گوتنی هری درست بیجه و نلا ينقرب بيكالي بسكن جبر مر رشكن وتضليل دقناغ إلو نقل لك باشي قنوات كردي قال كي بربونه وكيف متى وجريدي وان شيبونه وافسر كفتنك مزنج ما كردار اعلام كردي او كسي مهنيات اي وقت بيجي فوسفور تيد بيدا نابن جبر فيك امام دبينين وقت بيجي اعلام قرك محايد به قرك وقت بيجي مستقل به نرينا او مستقلها به لمخابن دوراخن السياسي تيلستن وق ام تلفزيوني تتابعين قنوات كردي لقور سر تلفزيوني تي اعلان كرن وسر عردي نم متطابقي هبدونا معنا يعني قال لك شي دور طاوان هي خلل هي يعني وق لسر عردي تشيد بصحفيين بنقلين وق لسر عردي تشيد به ودوري اجندات حزبي ودوري مصالحي احزابها ام خوازن انه تشكي بالضمير دس خدي ضمير اخويا وبنقلين وقت شيد بالسر عردي بله تماشاوان ایجا جارا کردن اما وگرن برای خوابدن هولیره و جوی داره برز دل بخوین داره لگل میا ایوار باش ما مستر برز دل بخوین ایوار باش ایوار باش سرچوان تو بخیر هاتی بود چند جارنا هم هول دکن تلفونی سراست بکن تلفون هنکی ضعیفا تو بخیر هاتی وی بولتنه به هالكفتا سدو حفظه سالان لسر روزنامه‌گری کردی پشتی سدو حفظه سالان تشاوا لروزنامه‌گری کردی دنیری تشاوا دنرخینی بله بري حرفتي كاك عبدي روزنامه‌گری كردي لما قلت والحمو روزنامه‌ني كردستاني بيروز به بيگمان ام نکارن يعني روشا روزنامه‌گری كردي بري يعني بري 117 سالان را مقارنه بکن يعني او تاریخ کدن بو روزا کدن بو روشا که گلکی جدا بو نه دوان سالین داویده اگر ام ببیجن روزنامه‌گری کردی بگمان گلک گاوین بربچاف آویتنه يعني تكنيك تكنولوجي كومونيكاسيون هشتيه كو روش جلكي اني دل ازواجي بيجن بري چند سالان روزنامه تلفزيون راديو مال پر حمود دستی هیزن سیاسی دابو دستی پارتین سیاسی دابو هاتبو بكارم بيجن يعني لغورا نرينو ايديولوژي و پولیتیکا یوان پارتیان دهات بريدا برد لی افدمک ام دبینن کو مدیا کردی ادی او سینور در باز کرد ادی مدیا کردی دا نرمین جدا دبینی نرمین سر بخواد دبینی نرمین آزاد دبینی ادی مدیا دوی جوی چرچوه برکت ادی
او سینوردار نمایه مدیا کردی لگورا سیاست پارتیان لگورا سیاست چاو بیجم یعنی ایدئولوژیان ادی سینوردار نما ادی مدیا نها راحت يعني ام دكارم ببيجن مثلا كرسان از نها نولير دبينم از دبينم مثلا از روداوي دكار بله حتى روداوي متقال لك دزگاهين مديا دكار كريم حزار ونحسد مود بيش حطالها از دل 20 سال روداوي دمكو بمد تي في ومديا تي في روج تي في را مقارنه دكم از دبينم كو براستي يعني مسينوركي جلكي يعني ما جلكي دورو دريج در باس كريا امنها بالتلفزيون كده لارين جلكي جدا دبيلن بري ما التلفزيون ده ثاني لارين دبيل بله بريز دلبخين جكرما تلفزيون خازم تشتكيدن جنابتا برس بكم تو دبيجي كو روزنامه‌گریا کردی جوار پارتیتی درکتیه ایدیکتیه قوناغکا پیشکتی دنیرینا تدا وک روزنامه‌گری جی دبا چککی دوالی تکانی دواره خوش داجی کار بکی تکانی دواره رش داجی کار بکی د تخمینا تدا روزنامه‌گری کردی کاری بو دواره سیاسی دا تشتکی چاره سر بکه چش پارتیان را چش جواکا کردی را نهاد يعني چک عبدی یعنی مدیا کردی چقاس بنوی نموده چقاس آزاد به چقاس سربخوا به چقاس راحت به چقاس پرآنی به بخوازی نخوازی از تشت آلی سیاسی نیه بنیره نه ام هر دمه ام روزان تسکریکانتی یعنی تنکاری ده مدیا که آزاد ده همو آلی سیاسی راضی بکی تنکاری به همویان بدی قبول کرن کته براستی روزنامه‌وانه کی سر بخوایی به دزگاه روزنامه‌گری یا سر بخواد کار دکی اشترا نمهمه فلان آلی تشتگیری فلان آلی سیاسی دکه یعنی فلان آلی سیاسی گریده فلانه اجبرا نمهمه جمره بویر مهمه اتشاوا دکارم و بویره با اوه که اوبجکتیف پیشکش بکن به دما پیشکش کرنا و بویره با اوه که اوبجکتیف لخوشی هنک آلی سیاسی يعني اشتكي نورمال الحمد لله يرتشي بله برز دلبخيج بو كرتنا دامي از هول دكم كو برسي خاگيش كي جتا بكم تشتكي كسايتي اسكت خازم شتا بيجمع يعني از بخو شخصا وكر روزنامه‌وان ندوي خميدا ما كو از دما برنامج كيتشيتم دما بنتنا كان يشيان بيشكيتم نخما من فلان بارتي راضي بيان فلان بارتي ناراضي بله جمله المهمه اتشاو دكارم بياريب اويكي راس نفسش بله برز دلبخوین از که پرسا خود داوی جنابت بکم تو وک کسایت کی دمک چوک دا تگلکی نافدار بویا و بریجی کدا تل اوروپا گلکی دریج بیا تشته و شرطی تشته سر عجیب هانی کول بات تا او تشتاق تا خوشت کو جماوره کی بر فرح دمک کند اشترا چی به سر چی عجیب چی بلکه امشتا سودیا بگره من باش دن قال لك خربت براسي من باش پرسا تفهم نكل لي اجل بخازي بقاسكم يعني نظام اگر ما بس تعوبه بنافا في كاريدا تشتين غريب وعجيب هاتم سريما يعني قالك تشتين غريب نعم تخص تشتي عجيب لبا شخصي تا لبا دلبخين دارة تشتي عجيب شيء دوا دمك كندا كو تهيشت او هو خاص عالم مش حزبك اري والله شخص عالم مش حزبك ديغو ما جبركو كاري ما كاري كي وسا شخص كاتش حزبك هنا كسب اشتحلك هنا كسب انت هناك آليا جدا وقريب اجنده کی ذکریدن نه مثلا زانی که عبدی مادام اب روزنامه‌گری کردی روزنامه هم کار برحتی ده با مثلا اشوا اشترى نمونه که دیگه یعنی چیزی غریب حتی سر من بلکه سر جلک خارجی از به تلویزیون ده رودای ده هفته‌دینه که چی بکن به سروک انجمن اجتماعی سوری جورج صبر بله يعني ما قال لك هفته‌دین قال لك من شل سری جامعه چی کنه حتی به اولیه من هفتايدينا كتايبات بيرا شكل هفتايدينا من دقائق جيرا ما يكو دستي بك جنش كذا الدنجي نافي ويش بيل بك يعني نافي جورج صبراج بيرا مدتش أزيزا نافي بتشي جو هنبر منا أزيتيرا هفتايدينا تشي بك در هنا بله تشي ده كبري دقائق ما از نافي ويش بيل بك أزيزا نافي بتشي تشرا تريك يعني از تشتكي بكم از در هنا رد بيجم در هنا تنافي میزان راست نویسندیه دبیجه اریم راست نویسندیه دبیجه باش میبینه تا چهار نویسندیه احتمال تلاتینی شش نویسندیه دبیجه نویسندیه دبیجه تا چهار نویسندیه کابش دبیجه جورج صبر از دبیجه تمام جورج صبر ابدا خواهد
يعني افضل كي سري تجي سري قالك كسان قالك بيورن درجي هين جرانتر هوتل سري بله از گلک کیف خشم به میوانداریات برز دلبخین و جارا کردن پیروز بلته روزنامه گریا کردی لته و روزنامه وارن کردستانی و پیروز بلته خلاطا جوان میرانی گلک سپاس جهولیره دلبخین داره روزنامه وان کوتل گل مبوی بله تماشاوان هجا و جاری جنبری خوابدن استانبول و جوادر روزنامه وان حسن کوچرزاده لگل میه برز حسن تو بخیر هاتی و بولتنه روزنامه گریا کردی لوا پیروز به گلو نرخاندنا روزنامه‌گری کردی ل ترکیه دوا دمین داویدا تو چه ود نرخینی بله مالاوا واخون هر هبن هر سابن امجی روزنامه‌گری کردی لهمو روزنامه‌وانین کرد و ین جهان ام پیروز دکن د سری دجی او کسین کو بنا سبب کو ام ایرو روزنامه‌وانتیا کردی و سال ترکیه جموسا پیروز دکن یعنی شهیدین چاپمنیا آزاد امواجی برحمت ببیرتینم بله لترکیه مخابن نوکی واجهدن جهدن یه دنیای وسا روزنامه‌وانتیه که وسا آزاد هیا هر وحاد سال 1990 ده براستی جو جه سال 1800 و پیو مثلا لترکیه وسا وک پرسکری که جدیه لی د دیرو کما ده وسا نزیک ده سال 1990 ده روزنامه özgür gündemi و یا آزادی ولات هر وها راستی ایرش هاتنه راستی بمباکرین هاتنه لگور رقمان 76 خباتکار و نوچگهان یعنی در دور سه نوچگهان نه به توای 76 کس جه هاتنه کشتن هاتنه قتل کردن جبلی کشتن و گرتن معلومه بسر روزنامه ده هر وها زخت هبون روزنامه هر گاف دهات گرتن دریه به دهات کلید کردن لی ام جوی روزی ام هاتن کو داره ام هاتن و داره کام چا هاتن معلومه بگرتن و بکشتن و به ام بیجن دست دانین سرا روزنامه و یا چاپمینی هم حتی به ایرو هاتن ایرو چیه؟ بله ایرو مدیا که بچه کدن لگور واروژ آزادتر هیا اف در دوره 6 سالانه هم بیجه لترکیه به آوای که فرمی ترته کردی دست بکریه بریا ویجی ام بیجن رادیوی که به زمان کردی کو موزیک لدا بطایباتی جی او هبو نهاجی ام بیجن تلویزیون که طایبات دنیا تیوی هیا او جی تفگرا خدمت و آوا کریه لی بله گلو دو آسته که وساده کو ام پی وسا شاب ببنو شاناز ببن بله قصته که وسا لنا لگور دلمه چیه لگور دلمه مدیا که وسا آزاد و فرح و کو بکار 24 ساعتان درباره وی گله مظلوم ده درباره کردان ده درباره جیانا و جواکی ده جیانا و آبوری ده جیانا و امبیجن سیاسی ده آگاهی بده دنیای لی بله مخابن جبرکو افکار بچه ترسته ده هیا بچه جی در فتن آبوریه و جرکه من بله برز حسن تبحثا ترسه کر وکو شهید شهر هنه وکو شهید سیاست هنه شهید روزنامه‌گری جهنه لوی بابت خواهم مشتا پرس کم گلو روزنامه‌گری کردی لترکیه چه وکار بو خبات خواه نها بکه گلو گاوا کو نزیکی سیاست دبه دیسا دبه قدغه آنگو لگوری حکومت ترکی کاری خود کرد نهال ترکیه جبوکو پرسوان برسف بدن مروف از بچه که دخوازم بحثا روزنامه‌وانتیا ترکی جی بکم بله یکو نه آلی دستلاتاره بن مخابن زختن حکومت زختن دستلاتاره لسرد لی بله مثلا مدیا کردی دجی همان بجا وصایت مدیا کردی لترکیه نه اوقاسی وصا وکی گلک جهان آزاده لورا کیما در فتن آبوری جره که من در فتن امبیجن ین اکونومیک جره که من جبرویه که وسا باش بره و ناچه هگر کو نگریدای امبیجن ایدئولوژی که به نگریدای امبیجن فکر که سیاسی به آنجی نگریدای پیشسازی که به نکار خو وسا باش لترکیه بره و ببه لترکیه تنه نه امبیجن او تلویزیون گاواد نه بحث کری دنیا تیوی اجی خبرکار که به ما تفگر خدمت البشه پره که زیاده لیت خرج کردن کی نکاوی باری هلگره نهاجی امجو کارسازان دخوازن کو پشتگیری بدن چاپمنی داباوه کدن آزادتر ببه و دا نمجبور به نزدیک تو عالیه سیاسی ببینه لترکیه مخابن وصایه نهانک مثلا مدیا هیا
ام بیژن کو نزی دولت یا مدیا کردی نزی دولت یا لبرین کار ساده ساده هر تشته درباره پلیتیکای کردی و ین کردستانی ده بنویسو بله برز حسن لوی داره خازم جبو کردنا دمیش کرامتا هيا از پرسا خوی داوی جناب و بکم تجی وک پیشکشوانه کی واری راگیهاندنی دا بو چند سال خباتی کیجی پرسگریک و زحمتی هانا کوت دبینی دوار روزنامه‌گری دا چنه و چه کاری شیرتان آن تبیجی داکو روزنامه‌گری کردین کی پیش کبر بله یک دوی زمانه که هفت پار شبه جبو کو هر چهار عالی کردستان وی مدیای فهم بکن نه دایکامش مراد بهجه کوره من ولات داخلی لهش استفام ناکم چما ما فهم نکه لورا ام دبیجن پچکی کردیه که وسام باخبم کو هر چهار پارچه کردستان جما فهم بکه لی مخابن پروردهی به زمان کردی نهاتیه داین جبرویه که مثلا چاپمنی دژی باش ام نکارن هفدو بدن فهم کردن لی به نوی هم هاتنه آسته که باش جه که باش یک اوه یعنی هف آهنگیه که دمجارا زمان کردی دتونه یادن جی نها قنسیک آنجی جواته که وصال سر چاپمنیا کردی بله لباشور هه لی بله لباکور وصال بیجن به زمان کردی تونه خبات تینه کرن لی پیتر وان خبات آجی به زمان ترکی تینه بره و بره هر روز از در دوره 20 روزنامه آن دخویدم تنه آزادی ولد بکردیه براستی زورم بده چه لی دوی چه ببه دوی یک کارساز نبیجه که ایلا کی پره جور وره کارسازن کرد کارساز موسا دولمند دست خواه بکن بن ویکه ورده حال کرده روشا کرده یا سیاسی جه دنیای را و بیجن دوی وی باری بچکه جی کارساز هلگرن او یک یادن جی آژانسه که اوسا هفپار دوی هبه دناوا کرده ده مثلا هنک آژانس هنه تنید درباره کردین با کرده هنک آگاهی دادن اف تیره که هنک درباره کردین روش آواده تنی آگاهی دادن اف جی تیره که یعنی آژانسه که اوسا به آلی کو خدمتا فکر نتوتیه بکه دا کو پیتر هم بکارن درد خواه ifade بکن پیتر هم بکارن هزک بن دا کو هم پیتر بکارن به هفره بن براستی اوش من پیوسته یادن جی اکادمیا د مسئله کردی ده تونه یعنی زلام نوسا خواه گهاندین دوی مسئله ده تونه یا باش اوه کو تلویزیون کردی به طایبتی جی به پشتگیریا باشور از وی بیجم به پشتگیریا باشور د مسئله گهاندنا روزنامه‌وانان ده گهاندنا ام بیجن کامرمانان ده گهاندنا کسین تکنیکی ده لی به زمان کردی وان بگهینن فاکولته نوسا زانینگه ها هنه لی مخابن همیجی به ترکینه جبرویه که ام کردین باکور به طایبتی جن درد خواه به زمان کردی ifade یه ترکی هم ifade دکن افتر ناکه خباتک زیده تر دوه مدیا چاپمنی مصرفک پره که مازن لیتیتا خرج کرن لی جبوکو تنی هر تشت نپره ام بیجن گلک مثلا گلک دهوله ده روز آوا و ها خرابی چو و هلو باشور چتین داعشه وسا تهدیده که گفه که مازن لسر باشوره کردن ایران هر روش تینه دار وکرن ل ترکیه هر رو ام بیجن روزنامه‌وان تینه گرتون و تاوین زندانه هگر آهنگیه که آهنگیه که به هفره نبه ام درد و کل هف به زمانه که یک زمان چاپمنی به هفره ام ندن بهستن تنی یک ام بیجن باشوریا بگیره یک بارزانی بگیره یک طلبانی بگیره ام بیج یک اوجالان آنجی آپو بگیره بله ببوریم برز حسن هکی کتبونا دمیم لبل جبر کو روزنامه‌وان حسن کوچرزاده ج بازار استانبول کو تلگلمه بو گلکس پاس بو و هبودین پشتی در بسمن 4 سالان لسر شورش سوری دا و در روجا سالوگر 117مین روزنامه‌گری کردی اوریت نیوز در فدا هنک سیاستمدار و چالکوان دا کنیرین خواه لسر کار را گیهاندن دیار بکن درباره وی مجارین چه گیهان مجان و شاکر او را پرسین جمعه آمده کریه هم به هفره تماشا بکن بۆ نرخاندنا بویەرên سیاسی gelek caran kesayet û çalakvanên siyasî dibûn jê derj alavên ragihandina Kurdî re carinan kar û rola wan jî dihata rexnekirin ji aliyê vê ragihandinê ve salvegera 117mîn a rojnamegeriya Kurdî Orient News nerînê hindek çalakvan û kesayetên siyasî derbarî rola ragihandina Kurdî di 4 salên bihûrî de şopand ka em bi hev re temaşa bikin.
روزنامه‌گریه کردی و رگهاندنا کردی بگشتی هلبت دستپیکا شورش ده رولک خوی گرینگ لیستن لی مخابند سالین داوید بو رگهاندنک پارتیتی وک مدیدیت بو یرک الهندري ولاد تشد بو راديغهاندن لاوروبا كسن لاوروبا نرينا خودتان هنا كس جوا دواري وجود بيجبو خباتي وجبو هزري نتوي وجبو بروجي نتوي كردي خبات دكن هناك جيجبو برا خبات دكن تبينيك هاجي خاصة بعض تلفزيونات كردي يعني جارنا جداري خواج مواقع انترنت دبن يعني سايتي او فيسبوك دبن ابا نابج جدار او رولا خوا او قوتي خوستن دبي مرحلة هري جرينج دا دبي فرصة أفشان سيد ديرو كيو كوي مراتي نكاريبو باركي وخرابي وتشتي باشي دوا 4 سالي بهوري شورش دارا غاندنك آزاد شي بو براستي بهتر دالي مي كردي دا براستي دنگي مدغاندم لطيمه دغاندنا اجدرفا ورتمني دني بالتوائي امكارن بيجن كدا كواني مزن هي في اليه هانيده امن كارن كداوان وندا بكن لي ام ويجد بيجن غرك منافساك بدنا بينا فارق هندنا قشاده داليغو رازيبونا ملت بيغبين نغو رازيبونا بارتيا هنا او بسبور بونا لازم هنا رقانا كردي برتوني بلكي او امكانيات جي قلسن تشتكي ديجي هي يعني رقانا كردي وك ملتي كرد هنا خوش اليه حزبيتيه جي باش خلاص نكري قالك تشت بلاد بو نبراستي بون يعني لسر خوشك نساكنين نبرنجي كيميهاني رادشتن باري خو لتبلي ولوجي قالك ايش ملت خاصه كسي بنابر كسي هندري وليد دمانه ايش وانا درد خستن يعني ددان يعني كرن بري شورشا سوري نا جبرگو راگهاندن آ پارتیابو و ایتید خبتین پرانی روشنبیر بون سیاست مدار بون لی پشتی شورشه و پشتی ابدر فتا مزن گلک جوانا بروفيشنالين قالك جوانا مهنيني ديارة كوبرانيا نارينان لكولانا سياسي لقامشلو راگهاندنا كردي دبينن نكاري خوشوي رنگي بارتيتي رزگار بكه جانو شاكر اورينت نيوز رادیو هیوی اف ام لهریما دیرکه گلکی چالاکه و به هلکفت روژا روزنامه‌گری کردی نوچگیهان مفنر احمد سردان نواند رادیو هیوی اف ام کر و افرا پرجمه را آمده کرد. 117 سال درباس بوون ji derxistina yekemîn rojnameya Kurdî li ser destê Bedirxaniyan. Di 22 Nîsanê sala 1889 de û ev roj ew e cejna rojnamevaniya Kurdî. Hêjayê gotinê ku karê rojnamevaniya Kurdî di Sûriyê de di gelek astan reborî, gorî demên ku tê re derbas dibû. Planiyên wan مطوياتهم اي حزبي بون ديتنا نستادرين تدا نفيز مقالات الرأي يعني رأي الآخر تدا بيدانات وبراستيتنا باروكا بيدا قالك جي بيانات وكوتارين أو كاري روجنامه‌وانية تدا بيدانات بو هيتشن مال برا كردي بون جهه باوري وك مصدر خورتا شورشا سوریه درفت دا کو gelek destên ragihandinê werin damezrandin û roleke giring bilêzin di geşkirina civakê de û şopandina şoreşê. Wek nimûne radyoya Hêvî FM ya ku programên xwe ji bajarê Dêrikê dihilweşînê bi awayekî serbixwe weke ku karmendê wên dibêjin. Hêvî FM radyoyek civakî serbixwe ye. Dixwaze ku ziman halê her kesî bê lê ne zimanê ti kesî bê. Li 17 meha yazdal sala 2014 li bajarê Dêrikê dest bi weşana xwe ya zindî kir. Piraniya karmendê Hêvî FM keçin mebest jê ku rolekê bidin jin û keça Kurd. Navaroka programên Hêvî FM bi tevahiya xwe civakî ne ji bo hemû welatiyan û her wiha karê wê rastî astengiyan dibe. Programê wê alî wekî bijî civakî diçin dixwazin êş û azarê kesê bi bajarê Dêrikê de û her wiha yê gundê doranê dixwaze êşê wa azarê wa derîxê her wiha gavekî Hêvî FM heye rastî bi welatî nêtre em hin cara monçeyek baş cematîne astengiya sereke ew jî ya elektrîkê. Şoreşa Sûriyê gelek guhertin û pêşketin kir di karê rojnamevanî û ragihandina Kurdî de.
براستي إذاعات كردية هلا رولك باش لهيزن بلكي اختلافات هنا مستويات وسوية وادا بس بالعموم منهم كارك طبعا هي وقتك جيرت في حتى كارن حكم كان ولا يجي نشراتي من كردي يا هري خوستك ايمن وموك سنديكا رجنوان كردستان سوريا متخازن انه جدا كرن وري كرن نقبا كاري رجنوان وكساتيا ويدا روجنامه‌وانên Kurd hêviya we ew e ku aseke bilinc azadiyê dest bêxin, ta ku bi rola xwe rabin û ragihandina Kurdî bigihînin cîhanê. û çavê wan li yekemîn kanal bi zimanê Kurdî were damezrandin û hilweşandina xwe ji Rojava bike. Fener Ehmed, Orient News, Dêrek. ل باجار قامش لنجگیهان مدیار کرد که جمیل بایق سرکرده کجکه و جمال شیخ باقی سکرتری پارتی دموکراتی کردی سوری لهف جیویان و تی چافری کرن که اف جیوین لدار بکه و دا که پیشمرگین روجاوا در باسی دورین کردی لسوری نبن. پیشمرگین روجاوا و لسر زارا سربازه و دلوان روباری جگوت که هزا پیشمرگین روجاوا آمدنه که در باسی باجار حسکه ببن و لسر وی بابته ده لقامش لو جیوین دنافبر جمیل بایق و جمال شیخ باقی لدار کت و تخمین هبو که محدین شیخ آلی جی بشدار جیوینه بو. لآلیه کدن پیشمرگین هریمان کردستان این لکول باجار کوبانی دبیجن که تخمین هیا اوج کوبانی وکشن پشتی که پیشمرگین روجاوا در باسی هریمن کردی لسوریه ببن. بردف که هیزن پاراستنا گل یا پگری دور خلیل جا آجانس رویترز را دیار کرد که چتین داعش خو آمده دکن دا کو تقینه که نول باجار حسکه چه بکن. ریدور خلیل آنی زمان که مترسیا ریخستنا داعش لستر گل کرد هیا. اونها او هول دکن دا کو باجار حسکه و تلتمر آرمانج بکن. و جبر که چتین داعش گلک نافچه یان در دور حسکه کنترل دکه دوی او هشیار بن و ده داعش بمینه مترسی تا هبوناوی لحریم کردی نمینه. سرباز کتیبه شمس شمالی به ناو ابو لیلا تکزدکه کوچتین داعش به بحانه هفکاری با ارتش آزاد و یپگره دو ولاتی لباجر من بجه دار وکرن. ده هفدیتنه که دلگل مالپر ولاتی نیت باوی لیلا گوت کوچتین داعش عادل معمو و بدر یوسف به بحانه هفکاری به هیزن ارتش آزاد و چتین آن یپگره دو ولاتی دار وکرن و جنازه وان لبا داعش مانه. تیزانین که چتین داعش به صدان ولاتین کوبانی لبا خواه دیل گرتینه و چارنویس وان تانها ندیاره. هفسروکتیه کنسای ریوبر آکجه که دا خویا کرن که تاوی 100 سال به سر در باسبونه جو ولاتین ترک قدکریه ارمنستان کریه اینکار دکه و دست نشان کرد که میجه اینکاره به قاسی قیر کرنه بخاره مترسیه. هفسروکتیه کنسای ریوبر آکجه که گود که دستهلداری عثمانلی گلک ایش و کمکجی آنین سر گلان و چاندان لی ترکیه و کردستان به ارمنی و رومان را کرد علاوی کمونیست مسلمان جدل آشوری سوریانی هاتنا کشتن. سروک هریما کردستان مسعود برزانی را گیهاند که ریکفتنا دهوک فرسند داوی جتفگر کردی سوری جسوری را بو. هر وها و ده هفدیتنه که در لگل دنگ امریکا برزانی دا دیار کرن که تب پلان نو بو چاره سرکرنا ناکوکیان دنافبرا آلین کردی ین روجاوا دا لبا وان تننه. ده هفدیتنه که طیبت الگل اوریت نیوز اندام ائتلاف سوری عبدالباسط سیده لسر روشا دورین کردی لسوری چج آلی سیاسی و چج آلی لشگری و آخفی هر وها درباره روشا ائتلاف سوری جی تماشاوان اورینت نیوز را آخفی دا کام تماشا بکن. بالنسبة دوري كردي ايجوي إيرو هندي يعني منطقة جزيرة وقت أقوم بينن يعني أنا تايبتي قامش له وحسكة لقور ما يعني حتى أنا كاد ريجيم تيت خرطة ودبنت السير ريجيم دي دوري دنجي ايجو برادري بيدين وقت بهزي وانن قوات الحماية الشعبية بيشنن يعني أبو خجي تكلي دور طوان حكومتي هي عباتش كي نفس شرطي تبي مسألة ده
روشا دەڤەرێ کووردا ینی وەک مەرەد و خەزگ و ئارامیک تێت هەبێ ینی جارناژێ لە دەڤەرناژێ لە هەفکردنەک ینی بێگ پەیمانەکە نویسکی چێ ببێ وەک مەرە vê rewşê nelaqîn wek wî îro li devera sahil meselen îro gelek jê yanî heta nav muaredê jî dibêjin ji ber hesasî mere li bûngê hevdû nexîn di cezîrê jî bime ev tewecuh nekî hebû lêbelê mesela Daeş û ev hêzê te dî wek bêjin irhabî ji alîkî de پەیدێ jî binisbet xwe ku hemû tij xiz destê xwe û Kurdê din dûrî meselê kirin û wek mesela ku em ê van devera îdare bikin li gor xwe lêberê xweyanî kir ku ew bi xwe jî nikarin deverê bi tena xwe îdare bikin û mesela Kobanê bi me vekirî bû yanî Kobanê eşkereyê ne ku alîkariya Emerîkî ba û ji hêzê nav netewî vana û alîkariya pêşmerge vaya yanî rewşa Kobanê gelkî xerab bû gelkî xerab bû û îro jî xerab ji ber warê insانî wana xelk giş derketine bajar giş xerabûne yanî ne mesela ku îdara منطقاکê ku hema tê wê kontrol bike eskerî ne a divêt kehreba be eminîne divêt jêr avê be eminîne xelk karê wan hebe buhayî pirtûn nebe xelk dernekevin îro deverê meselên îro me bêjin cezîrê zêdî nîvê milletê me derketiye yanî evaya me pirsî û em giyan wek mesela ihsaiyat teqrîbî yanî wan çi kirine xortê me zêdî heşê sadî ku derketine yanî evaya baş ez ê deverê biparêzim wexta xelk giş deverê berdin tê çi biparêz tê axê biparêz yani pirsak Hêzên deryayî yên Tirkî karîbûn gemiyeke ku si welatiyên Sûrî li ser bûn rêzgar bikin û nehiştin ku têk heve bin avê. Ajansa Anadoluya nûçeyan diyar kir ku hêzên deryayî ew gemî ji bin avkirinê xelas kir û ew kesên hatine rêzgarkirin bû nexweşxaneyan hatin veguhestin. Tê zanîn ku welatiyên Sûrî berê xwe didin mirinê da ku derbasî Ewropa bibin bi rengekî nerewa. Berpirsekî pêle bilind di hikûmeta Tirkî de diyar kir ku hêzên Tirkî malbateke Brîtanî berê xwe dida Sûrî da ku tevlî rêxistina Daişê bibe rewestand. Berpirsê ku nexwest navê xwe aşkare bike ji Ajansa France Press re diyar kir ku ew malbat ji Yunanistanê derbasî Tirkiyê bibûn û berê xwe dabûn da ku derbasî Sûriyê bibin û tevlî Daişê bibin. Lê hêzên Tirkî ew malbat binçav kir. Li gorî çavdêran ên xwecehî ku guman heye Tirkiye pir caran birîndarên Daişê li nexweşxaneyên xwe derman kiriye û hejmareke mezin diriya Tirkiye ra derbasî Sûriyê bûne. Li gundewara Şamê dîsa firokeyên rejîmê komkujiyekê pêktînin. Îro hîn jê derê meydanî dane diyarkirin ku firokeyên rejîmê yên leşkerî bajarê Heresta bi hejmarek êrişîn asîmanî armanc kirin û komkujiyek li wir çêbû. Di encama wê de 15 kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan û bêtirî 6 kesên din birîndar bûn. Li aliyekî din bajarê Dûma jî bi 8 êrişên asîmanî hate topbarankirin û li wir jî 7 welatiyan jiyana xwe ji dest dan û gelek ziyanên maddî li wir çêbûn. Hevdem li gundewarê Şamê li Ghûta ya Rojhilat tevgera Ehrarê Şam ya İslamî di daxuyaniyekê de ragihand ku hêzên wê êrişîn leşkerên rejîmê li ser navendên Zibdîn û Bala bersiv dan û da diyarkirin ku 36 ji leşkerên rejîmê û milîşeyên Şîî di vê operasyonê de hatin kuştin. Herûsa li navçeya Milêha Artêşa Azad xefkek ji hêzên rejîmê reveda û di encamê de 12 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Li Helebê hîn jê derê meydanî ragihandin ku li taxa Salaheddîn û derdora balafirxaneya Ebuzuhur a leşkerî pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de qewmîn û hate zanîn ku 5 leşkerên rejîmê di nava wan pevçûnan de hatin kuştin û hejmarek ji wan birîndar ketin. Di heman demê de Artêşa Azad bersiva hewldana derbasbûna hêzên rejîmê li gundên Hicara yê li ser Rêya Xenasir da. Li Laziqiyê li gundê Duwêretan hêzên rejîmê efserê xwe yê bi navê Eymen Arif Berhûm spartin axê û tê zanîn ku ew serokê kampaniya leşkerî a li bajarokê Bisrelherîr a li Dercayê bû. Li aliyekî din li Dercayê ketîbeyên Artêşa Azad ragihandin ku wan grûpên milîşeyên Îranî û Efganî yên ku hewldidan ku xwedîçiyayên Bisrelherîr de veşêrin dîlgirtin. Li vir bulten bi dawî hat niha ji duberekirina sernûçeyê.
به بونه جشن روزنامه‌گری کردی اوریت نیوز را گیهاندنا کردی لسوریه دشوپینه. جمیل بایق دگهیجا قامشلو و برزانی دبیجه ریکفتنا دهوکه فرسند داوی بو جتفگر کردی لروجاوا. لکرکک و گویر پفچون و هیزن پیشمرگه به پیش بادچن ولی شامل تاخو حرستای رژیم اسد کمکوژیه که نو پکتینه. بله تماشاوان هجا نوچه این من ایرو بداوی هاتن حتی بولتن سبم هر شاد بختوار